أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. Ngicela Allah umdali wethu angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Allahu Akbar. Allah uthi wa man yad'u ma'a Allahan ilahan akhar. Allah usakhuluma ngalabantu laba ngigcile kakhulu kulaba bamadlozi. Yebo namaNazaretha ahlanganisiwe lana namaKristu namaRoma namawasithawa kodwa ngigcile kakhulu kulaba bamadlozi. Umdali la uthi noma yini le oyibizayo esikhundleni sika Allah esikhundleni sika mdali wakho, noma yini le oyikhonzayo esikhundleni sika mdali wakho. Allahu Akbar. Wallah uthini la burhana lahu bi, awona bufakazi. Uyadunguza nje emnyameni ongenafu, uyadukuza nje oswini lenkomo, uyaphumbutha nje ubhekile, awona bufakazi balento yenzayo. Noma usutshelwa ukuthi amadlozi imoya emibi akusabantu bakini abangasekho, uyaqhubeka wena nokukhonza amadlozi. Usutsheliwe ukuthi akubona abakini bangasekho, imimoya yamadimoni, imimoya kaSathane, imimoya yeyikhova izomosha impilo yakho, kodwa wena uyaqhubeka nokuyikhonza lokutsheliwe. Uyihlongandlebe awulaleli. Ayela ukuthi Allah uthini kuwe, uthi fa innama hisabuhu inda rabbi, ukwehlulela kwakho kusenkosini yakho. Allah umdali wakho lokutshelayo ukuthi yekela ukukhonza amadlozi, yekela ukuba nabanye onkulunkulu, ekhona umdali wakho. Wazi kahle ukuthi leli dlozi olikhonzayo alidalanga ngisho impukane, wena uyaqhubeka uyalikhonza. Wallah uthi ukwahlulela kwakho kuku Allah. Allah ukulindile, uhlala ukwazi lokho. Allahu Akbar. Innahu la yuflihul kafirun. Allahu Akbar. Ngempela abangakholwa abasobe baphumelela. Ngempela abangakholwa abasobe baphumelela. Bafowethu, nizongizonda, ningizingele, ningesabise, nigcine la nithanda khona. Ngisakutshela namanje ngithi abaningi ababengesabisa ngedlozi noma ngamadlozi, bethu amadlozi azongishaya, abasekho emhlabeni. Namhlanje ingane amadlozi ayebahluphekisa, ngibatshela ngithi la madlozi la yanihluphekisa bafile namhlanje. Awakangizilutha amadlozi, yimi lo ngumqemane ngiyaphila. Namhlanje ngisathiswa yingane zabo abayizele. Nazo ezinye zazo seyihambile emhlabeni. Yimi lo ngumqemane, awakangizilutha amadlozi. Okubonisa khona ukuthi umsangano into engekho. Imimoya yamadimoni, imimoya ekhona la emhlabeni kodwa akubona abantu bakini abangasekho. Ngoba angicabangi ukuthi ubaba angathi eshiye amafa emzini wakhe aziyekele ingane zakhe ibhuqane zodwa ngenhlavu zilwela amafa. Idlozi elinjani lelo? Uyaqoshiswa emsebenzini, uqoshelwa into engekho, bakuframe bathathe something bakuframe ngento ongayenzanga. Lithule lithini idlozi lakini noma idlozi lakho? Lingatshela abelungu noma litshela umanager noma litshela usupervisor ukuthi hayi umzukulu wami uinnocent, umsulwa, umntana wami uinnocent. Lithule lithini idlozi lakini ningakhulumi lokho? Uqoshwe emsebenzini, ulahlekelwe ukukhona ngokungekho. Lithule lithini? Uhamba uyovakashela umuntu afika akudlisa ishevu, waye belingakutshela idlozi lakini, usuka la ukuthi ungayi lapha uzodla ushevu. Wena ofakela umuntu ushevu alikutsheli ngani idlozi lakho ukuthi wena lento yenza iyabheda i-wrong? Alikutsheli ngani?
kunamhlanje kunabantu inamba iphumile inkabi ibhadele kuthiwa bayodutshulwa. Idlozi lalothenga lenkabi le alimtsheli ngani ukuthi lento ayenza i-wrong. Nayo lenkabi eyamkela leyo mali leyo, idlozi laleyo nkabi lithuleleni lingayitsheli ukuthi wemntanami mzukulu ungayenzi leyo nto le i-wrong. Naye lo zodutshulwa alimtsheli ngani ukuthi baleka khona umuntu okuzingela ngesibhamu, alimtsheli ngani. Kanti yini umsebenzi wedlozi? Ingane zomuntu zibhuqane iphele, ingane zomuntu ithakathana zodwa. Esizweni singamaZulu singabenguni sibhuqana sodwa. Iyaphela imizi yamadoda kuvalwa ngehlahla isibhamu nomese, kodwa sinamadlozi. Kunamakhosi oselwa asabuza ngabala ngingaqedi, angikhulumi ngomdlokombane lo oqeda ukwebuza manje. Ngikhuluma mina ngamakhosi oselwa, indlovu edla abasondezeli bayo, olotekula abafazi bakwaNomgaba, ababetekula behleze emlovini befunga bethi uShaka akayi kuba nkosi, kanti kunyaka nezawunethezeka. Unodumo ehlezi kaMenzi, uDlungwane kaNdaba. Ngikhuluma ngalabo bantu labo bathule bethini lapha bakhona esizweni makunje. Ngikhuluma ngoDina uZulu, uMamonga woSuthu. uMamonga akabulali yasizini, ufana nendlovu emnyama yasondini. Umgwazi kaDina wazinqapheli, usilwa naNkunzimbili, enye ngiyakongena etsheni, enye ngiyasebhanga noma. Ngikhuluma ngalawo makhosi layo athulethini layelele khona. Osontshikazi, omanyosi, omashipa, omgabadeli, omancengeza kaKhali, oShandu kaNdaba, ombangazitha, omageba, omalandela, oluzumane, osenza ngakhona, ojama, ophunga, omageba, ofaku, ogambushe. Ngabala ngingaqedi bafowethu. Alela maqhawe ileli insizwa. Kodwa bathule bethini la abakhona mangabe ngempela ukuthi idlozi likhona. Njengoba ezweni kumoshakele kunje, njengoba sihlupheka kunje, njengoba sicindezelwa abamhlophe, sicindezelwa amabhunu kunje, besiye vele besicindezele kuyibo abaphisane ngezwe kwabamhlophe. Bathule bethini labakhona mangabe ukuthi ngempela amadlozi akhona bayayithanda le ndlela esiphila ngayo. Bashiya isibaya sigcwele, ayithatha amasela ayishaya ibhuqe zonke, ethule engazi ukuzongitshela ukuthi lalela ke mzukulu, ayeza amasela azothatha inkomo zami. Linda bangithole ngibalindile nami ngenhlali bathatha mangabe nginayo. Noma ngibiza insizwa zakithi ukuthi hayi bafowethu ufikile umkhulu ngephupho, wathi kukhona abantu abazoza bezothatha inkomo zakhe la ekhaya, ngicela nize sizolinda lamasela. Angeke phelile inkomo zamadoda, iphelile imizi kuvalwa ngamahlahla, sibulalana sodwa singabenguni, sibulalana sodwa singamaZulu. Kodwa akekho umuntu onganalo idlozi kubo, akekho umuntu onganayo, umuntu ongasekho kubo. Bathule bethini la bakhona. Ningangizonda nje ngoba vele iqiniso liyababa. Ngisaphinda futhi ngithi mina wena osakhonza idlozi ugejile, khahlela yonke lento ibiza ngomsamo labo, ukhahlelele ngaphandle, ulahlele yonke lo doti lo, ukhahlelele. Phila impilo yakho yasemhlabeni ngoba ngelinye ilanga uzofa. Lelo dlozi lakho lela lokwenzela i-next, nawe ulenzela i-next. Noma ungathi uyahlaba liboni nokuthi uhlabile. Into ezoza la kwakho ezogiya la kwakho amadimoni lathi wahlabela, ngoba amadimoni vele afunqa igazi. Asitshela vele ama-satanists ukuthi umsebenzi wabo bona ukufunqa igazi. Ingabo noma bebulala abantu babaphuza igazi. So njengoba uhlaba imbuzi la ekhaya, uhlaba inkomo la ekhaya, uthi uhlabela abangasekho, uhlabela lawo madimoni la azoza la ekhaya azofunqa lelo gazi lelo. Abeqeda bakuthele ngamabhadi neyinkinga zande more empilweni yakho. So ningangithuka ke ngigcine la ngithanda khona, kodwa kusalayo ningithukela iqiniso. Idlozi umoya weyikhova, idlozi umoya wamadimoni, idlozi umoya ongcolile, umoya kaSathane. Sekukini-ke ukuthi niyibona kanjani. Okusalayo mina ngikukhulumile iqiniso njengoba nani nilibona lenzeka phambi kwenu. Akekho umuntu onedlozi kumele ngabe akasebenzi.
Akekho umuntu onedlozi okumele ngabe akatshelwa mangabe kunengozi eminyonyobelayo. Mangabe idlozi lakho liyasebenza ngempela. Akekho. Dala besingcwaba thina befaka ingcweba namabhande begaqa amabhande beneyinhlanga emzimbeni kuthiwa abadubuleki. Lelo dlozi lelo belingakutsheli ngani ukuthi le nyanga iyakukhohlisa. Lekutshela ukuthi izokugcaba ngeke udubuleke kodwa yona ihamba nama-bodyguards. Why idlozi lakho belingakutsheli ukuthi le nyanga iyakukhohlisa? Awuboni lo muntu ukuthi uzokuthwalisa akadubuleki, ngeke wena udubuleke kodwa yena uhamba nama-bodyguards usaba isibhamu. Why le dlozi lakho belingakutsheli lokho? Naleli idlozi lenyanga wayebele ngayitshela inyanga ukuthi yekela ukukhohlisa abantu. Usho kanjani ukuthi lo muntu lo uzomfasela isibhamu, uzomcuphela isibhamu ukuthi angadubuleki? Yethi wena uyasaba isibhamu, uhamba nama-bodyguards, uhamba ugadiwe. Ugadelweni wena kanti nomuntu ukuthi ungadubuleki. Yekelani ukudlala ngabantu. Why lelo dlozi lingakutsheli? Ngisakutshela namanje, idlozi into engekho. Umoya ophilayo emhlabeni, umoya weyikhova, umoya wamadimoni, umoya kaSathane. Mawufuna ukuphila kamnandi, khahlela yonke lento oyibiza ngomsamo, ukhahlelele ngaphandle, ukhonza uNkulunkulu umdalo wakho owakudala wakuletha la emhlabeni. Uzothi mawuhambile usufile futhi ubuyele emhlabathini odalwe uye. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.